L-istrateġija s-saħħa mentali ġiet diskussa f'konferenza nazzjonali bil-għan li jiġu integrati ferm aħjar is-servizzi tas-saħħa fiżika u mentali. Il-konferenza ddiskutiet ukoll il-ħsieb li l-kura tingħata fil-komunità il-bogħod mill-istituzzjonijiet. Wasalna f'dak il-punt fejn ngħidu li hemm integration of services. Ġifieri s-servizzi tas-saħħa mentali ma jibqgħux iżolati, imma jsiru parti mis-servizzi l-oħra, pereżempju ħajkun hemm section f'Mater Dei fejn hija section għall psikjatrija, aktar integration ma' GPs u servizzi oħra. Din il-konferenza l-lunaw esperti mill-World Health Organization Europe li qed jagħtuna l-parir kif għandna nagħmlu din il-ħaġa. Ma' TVM News, il-konsulent reġjonali għas-saħħa mentali tal-Għaqda Dinjija fis-saħħa l-Ewropa, Dr. Lidja Lazari qalet li d-diskriminazzjoni hija sfida komuni madwar id-dinja. Stigma and discrimination in mental health is a common challenge. There is no country, there is no culture that is exempt of stigma. Mental health needs are very complex and very comprehensive. The health response is only a segment of a wider response that should happen in the community, and we are very happy that we find this awareness in Malta and are very happy to support Malta in moving forward. Il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Bella saħaq dwar l-importanza ta' diskussjonijiet. Fisser dan is-suġġett bħala wiesa u li biex is-servizzi jiġu integrati jeħtieġ li jkun ta' priorità l kulħadd u mhux biss għall-Ministeru tas-Saħħa.